Kanong yalam jengki Emily Congress basya sospon ke Dr. Amprin Lingdo kalaong baka sorkar kariban pensyai lut hakani ke dorbar Sindrai ke Ban Longshen halor ki isu ki berang sating hadu mentang. Habakren bikilat pathai kubor kate kanong mikmat jeng ke Shillong East kalaong bikidan bon ki isu ki berang sating hadu mentang kata nadu ke isu ILP kaktin khasi bat garo nang ta ke isu penbet port nalor kiwei ki baka sorkar kadang hapan pensyai. Kabangihang pangyale karke kalongman penkermau ya kesorkar ya itu ki issues ki bangila cu ya keren mentang la South Slam Shiteng ka isu joka ILP ka isu joka Khasi language te kini kita ka isu joka pending border area border interstate border kini kita ki issues ki ba kane kesorkar kan hapan ai ya ke syai namar kane ka session kebakat du suami ya pelum sya kemadan ya election dengan simet hi ngasnoba ngam chim dam wae bangan wan lam yi jikeli na ka jing yo i jonga nomor bangan perkat ba ki we ki members ni dese ki lai wan ra ile jong jikeli te ngin saya pet kalong kumno te ngin sa suya rapat iki ha kata kapor ngin sa suya pet pede bangi don kamban balance ya katibin habo house ni lilengi dang de ka kanhon jo ka sen congress ka balasya suspend kapadang syong kum to manway ngimpat penpau ya kata kajing no jongi sya ka no kaliang san pertei no ka seng san pertei rei ni don kamban ya rap ya kani ka sarkar bakan schedule bahaya kita ki issues jongka man pet bahaya ki issues ki bakan ni kesorkar kelat muhi bende ni don kam ya ka information kum bakal long minta kini ki issues ki don Shillong city ki hawkers kini ki nong shong manan gitu ki ni apa ya keren kita ki nong shong jong kate ka Punjab colony hante du keturung ni apa ya keren kacing pleno shen ya katu surau ka balai champo katu ka ketua jaka pak ya ki boss kini issues ki belong very important tinga kermen ba to kindon katuka ni ba kanika sarkar le si kampak la man penkre haban nakut rengi don kampat man pet hangno kidon kumno kilong kita ki issues ka ka ba latest ka ba ngi kum kinong song ngi don kampan te kane ka issue ni kane ka benta jong ka sarkar bakan sim kabu ya kane ka session ka bakhat do ban hakini ki sau san sngi ki bangin ya long ya kata ka yeng dorbar thawan jungi ka session ka bakhat do kane ka sarkar ka ban pendon kam bahaya kane ka kabung siar ka bakala ay lade bakan pensyai do ki issues ki badal